Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lugbuto West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung magkablawak iti rimbag nga bigat, rimbag nga aldaw, kada kaya aming asangapana. Kaya doon niyaman nga oras ka na aldaw, ti ayan nyo itanga pa sa tilubong, happy watching, and please share this program. Share. Kaya kastamatan nga padaanan nyo ti may. Ti pagsaritaan ni Linda. Tama ba? Isut na gabi ko, Linda? Unsa? Pagsaritaan ni Linda nga napauluan iti doktor. Anya, ti kasapulan ti doktor. Doktora kita mangagas. Ayan, okay? Doktor. Game sino ti kang runaan na kalalaingan nga doktor dito ilubong ni Apo Diyos, di ba? Pamagayamin ti nga rin ni basa. Sagodahin nga rin ti surat ti pagkasaritaan ni Linda. Dear Manong Nemi, ubing hakpay Manong Nemi, nga mamukod, nga daanak iti sakit ti puso. Nagliday, nagsakit. Gabo nga siya abugbugtong nga anak Manong Nemi. Edi na sa diwan-wan nga panagbiang. Siya bay Manong Nemi tinadaan iti kastoy iti klase nga sakit. Iso nga numis isem dadadi kini mami nga mga asikaso kaniyak. Amok nga tilikodan dagita nga isem. Ada agur-uray nga pait, uno sakit, una ada agur-uray nga maibuang nga luwa. Gabota muda na imulan iti panunot na. Kaarig na Manong Nemi. Mabalingan to bigat. Sanga bigat. Sanga lawas, una umay nga bulan, umay nga tawen, kat mapukaw daktun nga anak na. Ang kaputa da mabalin mi Manong Nemi, oray kasano ti kangina na, nga agas. Nga pang silpo iti biyag ko, kat magatang dadadi ka ni mami, parlaing kaniya. Nagbayagak mo't kedi akasla normal Manong Nemi, amakilangen karagiti padak nga ubing, kinapudno na. Kay kayat ko pa iti mapan makiayaya Manong Nemi kadagiti marigrigat
Dama manumit manong nemi dagiti ubing nga kaayayam ko nga padami iti level. Why? Baka nagaparitan dak dadadi kini mami ngem ko nakadakwada. Dad, mami, kay kot magkayayam kadakwada. Itan niya nga rason anak. Nasasyeda kay ayam. Maragragsakan na unay. No addaitid ko kadakwada kat kastaon iti yaman da. Gaboy iti daytoy manong nemi na aramid nga ron. Ano kasta ngayon nakon tumipon na makiayayam kadagiti padak nga ubing iti karoba mi nga mangtangtangad iti pintas nga balay mi. At umatin na awid ko manong nemi nga ayayam nga ibunon ko para kadakwada. Kat no tiyempo ti merienda manong nemi dete katulong mi nagluto metan iti pansit ipan na iti ipak na manong naming nga ibunong kadagiti padak ng ubing kat kaslakam-lakang kanayon nga agpipiknik iti panaka playground manong nami iti lugar mi. Kaya't nga sawan manong nami kaay ayodak dagiti padak ng ubing. Kay ayodak dagiti naganak dagiti kaay ayam ko. Ako nada uri no anak ti baknang na siya at kadamuna titumulong ka dagiti padara ng ubing ori marigriga. Uno, amom, marites nga pada. Dandani nga minin matay. Nilinda. Kat kapot na dandanin matay. Aramidan na nati, tumulong pakaragsakan na. Kastamat dagiti parents na. Ori saan kumakayat dagiti daddy kanda mami na. Nga aramidan ni Linda. Iti makipulapol makiayayam kadagiti pada ng ubing nga marikrigat. Mayat dalat na ta, pakaragsakan nga urti anak da. Sika ko mga spagarigan ti akin anak ni Linda, nga da sakit ti puso na nga anytime kat agatake deta nga sakit, kat saan nga kabaylan, di kita ngingina nga agas nga pagpakat na kinkwana. Di mo ka di aramidan, no anyaman ti pakaragsakan ti anak mo, kadagiti maududin nga aldaw ti biyag na, alamat. Kasta manong nemi di mangmangig ko nga pagsasalitaan di kiti marites. Nga dati asidagmi nga mangbuybuya kada kami nga agaayam. Agaayam, ayamin mi manong nemi di kiti intid ko nga ayayam di kiti padak nga ubing. Ken kastamit na mangmangan unog merienda. Kaya kasta manong nemi nga mapangka mag-shopping kada dati kini mami. Bagag kadakwada nga shopping nga di kiti padak nga ubing. Kaday ta. Na makasyapping kamton, ay bak tumatan di kiti karoba mi kay ayam ko manon nemi, isuod dan ton, asunod anat umanay kadakwada, sapatos, sinelas, syorpan, t-shirt, kaya dadto mapay. Tapos namatan nga natulong kami manon nemi di eskwela. Aging ka nagraduara ko ni elementarya. Ngayon may kidyatak launay manon nemi kadagiti padak nga babae ng ubing. Na mas matigil taraon ngay papaunag ko. Ngayon, madlaw manon nemi. Ngagnananay di kiti matak. Madlaw anak apsuta. Madlaw ngay karkarigatak lang tumisem. Madlaw ngay kakapsuta. Ure maipakatanak ti pagpapigsa manon nemi apagbiit lang nga mariknak ti sarantak. Santo manin makitak, madlaw kong dikar ti pusok manon nemi. Espesyalista manon nemi dagiti mangas asikaso kaniya. Wan. Aging ga dimteng manon nemi iti panagraduar kon iti high school. Kaya't ko manong nemi nga saan nga exclusive nga eskwela ti pagbasaan. Kaya't ko iti public school. Wano. Makapulapol ko, ti asinuman, dagitay ikarkarigatan na agbaling estudyante iti college. Meaning manong nemi, kahit ko ti makipulapol, kadagiti marigrigat, kahit ko ti makipulapol met, kadagiti patak nga damabalin na, kahit nasawin manong, saan nakagpilpili. Dandanay mamindua, iti may sa nga bulan, nga mapanak iti doktor man. Masukan-sukat. Aging ka, anong name?
Oray di graduar kon iti college. Sa anak mo't nga makastrek. Iti pagtrabahuan. Tanog trabaho akman. Nagtrabaho klaengen. Iti negosyo da dadi kini mami. Mapanak mo't. Ngamta ko na akong manong nemi. Alis to ako mabanong. Nagtugawak iti counter. Isyak iti may sa kadag iti kahera. Manong nemi. Yung sa anak agbayag. Agpasublatak tumanin. Aginanak tumanin. Aging ka ko nadadadi kini mami. Anak, nabimbin na sa laki din no. Aging kanilotan ito balay. Narigrigat mami. Tapay. Kasla, adad nga mariknak tidagensen ti sakit ko. Nog may sahak, ikita damat ti katulong. Iso nga rod nga, mangdandanak pa yun iti tao nga, mangliwliwakan ka. Agbaling nga nasingid nga, gayem mo, o nasaan ka, ibilang mo pa yun nga kapsat mo, ang membro ti pamilya. Kaya gayit ko nga, adakri kaaduan nga tatao. Kahit ko nagtalin na iti pisina, kaya di pas nagtinegosyo tayo, mami. Daddy, sigun ti doktor anak kat makabadakas kang ka. Arad na nga makabadakas, mami, no. Nagpuluko ka nga may mesa. Awan di bagdanagan nyo, tanong mo ang nungak, agin na akmet. Diyak madipilit. Tanong, sumkanti, sakit ko, adamad lata nakasagana nga, nakabulsa kanyak, nakapitaka, nakawalit, nakabagkanyak ti akas ko. Kanisigay damat no ka, nga tawagak ti doktor. Iso nga din ako na makadanagan. Mga asin na po Diyos, mami, daddy. Imagine, ubingag pa'y, hindi maduktalan nga da sakit ko. Si bibiyagag pa laging ganita, may sako na malasang. Nadamdaman, daddy, mami, adanto niya mamuk ka na kayo nga boyfriend ko. Tada ka din ang gararim kang ka? Oo, hapay nagsanay ka. Oo, met pa'y nagharim kanyak. Abay nga ta, mami, kinapintasak met. No ba'y naingpis, ti bagi? Nabang luwak met. Diyak lang mo sumpatan, anak. Maumuna, mabalin siguro nga agamakda, siyempre, at mabalin tayo, baka no, sadda nga may kari. No, adaman da katipada tayo nga babalin na, baka agayat na laing hindi sa bali. Saan nga siyak, nga dandanin matay kasta? Gapot ano, siya tagbaling nga asawa da. Saan danduan na raksak? Tapos posible nga, nung makipagseksak, baka isot po ti pakataya. Anak, saan nga dahi ta? Nang rono nagsikugak, kang runan na unay, may pahalit kanya. Saan ka hagsangin na kasta, anak? May pahalit kanyak tagladigit. Isong aron nga saan ka agladingit, umisam ka. May pahalit mat kanyak tinalabas aragsak. Isong aron nga, just smile. Ha? Awan ti agayat kang ka, ada kami mat ka mangipatpadag kang ka, anak. No saan ka manganay ka rin agbalinto nga ina. Mamalimon tumat ti mga dap, idi agbalinto nga anak mo. No awaman ti lalaki nga, nakasagana nga magigasang-gasan. Pacheck, anak. Dumteng to ti lalaki. Anay kari para ken ka. Imasin no, urayam lang nga dumteng. Urayam lang agsabat ti dalan nyo. Biyang met manong nemi, dadati kini mami, tagsapsapol, agdamdamag, no asino, tinalaing nga doktor, nga may panggap iti puso, iti specialty na. Manong nemi. Ado man ti papapanami, manong nemi, nga may salaang ti bagbagada. May pakat kaniyak, ti susto nga agas, nga ore nangina, batukan mi manong nemi,
tapno like masilpuan ti biyak ko. Aging ka manong naming ibagada nga mabalimot iti operasyon heart transplant. Mabalimot akas jay manong naming. Nga nabayagan manong naming nga nakapila tinagan ko nga gururay ti heart donor. Kaya mo rin nga tanong kasano ti kangina dahi nga puso abayadan na dadi ni mami. Kasi no kuman ti mayat. Malaksid, no, adalag iti mabitay ko man, kat isagod ng ti puso. Ipuso na kadagdag kasapulan. Ngem, adamat latama iti saan nga agkamats. Samay-sama nung nemi, uray ibagada nga mabalinti operasyon. Ngem saan nga 100% nga agbalegi. Delikado. Baka no isukano timang dagdag, iti papatay ko. O ayun manong name ore kanuno at the heart donor ore may sangkat ti operasyon saan nga sigurado baka isu kanon tidak maangay o no may sangkat ti operasyon and then baka sa anak to kanon nga makariing. Di napipinas kanulatan manong name nga agag-agasak taat atidog ti biyag ko ngem ti mo operarak nga sumagmanulay nga oras, posible nga sa anak ko nga green. Aging ka manong nemi, nga iti may isang aldaw, kinasarita dak na daddy ka ni mami. Anak, amin nga pamuspusan na rabidan tayo. Duyo ko na mami nga, mapantay ka na kita'y Dr. Wakwak. Ano nga Dr. Wakwak nga bagbagam? Di kita'y Elbulario. Badasan na yan, di ba? Mabalin hangin. Apay nga dito pa lamang panito susto nga doktor, anak. Nagada doktor, iti sapsapu ko ada itid da nga ang rex ako inumin. Awan matlang nga kasta, kangrunan ti amin na po Diyos, taisot kangrunahan nga manghagas. Saan tayo ba nagliliyo nga man sumuknal? Kang kanahin taman nga karkararag. Awa matiliway tayo nga kararag kang dumawat itulong ni Apo Diyos, Dad. Mami, sumasang ka mapukawan tinamnama. Anya nga di ba nagrak namin di bagim? Saan ka mapukawan tinamnama, Mami? Kaya mo ta, idi ubingak may laing gadadan sakit ko, di ba? Tano talaga kari, na ikari nga mataya kon. Hindi ko mapailaing. At dapat dita, di kita ang pulos sakit na, nakasalsalon at ng bigla, nagsakit kit matay, nakasalsalon at ngayon natay, gabot yung disgrasya. So nasaan ko sayangan ti oras, kayan kanitong ipapain na po Diyos kanyak. Kaya naskin nga mapante ti sigurado, anak. Agsagay na ka, tatakado, kabarbaro ng doktor, apang pakitaan bikan ka. Kabarbaro ka nga doktor, manong nemi, kasasirik na. Dita nga hospital, manong nemi, nga dita iti pangipananda, kadag iti addaan, iti sakit ti puso. Heart Hospital, Heart Center, ako na ito. Ubing pa'y manong nemi, halos agkatayab kami. Kaya lang nga nakaslasang nga doktor, manong. Simple. Islamila doktor wakwak. Ngayon ko hapo manong. Doktor? Yes. Dahil di ba rin ang doktor ko? Nakasaritak na dati kay ni Mami. Makabulan ko pa lang dito yung hospital. Nagkapong hospital na to. Damok. Sumurek kakas doktor ti may isang hospital. Ngayon nagraduarak man tayong dito siyudad. Iso na lang tam. Di makailak di probinsya. Nanong mo nga probinsya. Iti igit ti baybay. May sakit din iti ubing nga. Agtaray-taray. Iti igit ti baybay. Saka magdidigos. Linda? Uwain, doktor. Dandan, nanamlatang kanya.
Iniawat na ti ima na manong nemi adumaten ti doktor nga nangasikaso kanyak nga isuper lang mat manong nemi. Iti nakisheken kanyak nga pasyente na. Gabo nga tata, balasa nga ket baro isuna. Idin to dada kitay doktor nga imununan nga nangasikaso kanyak ket nataingandan nga pakaslapan nakaamak. Gapo nga tata, ubing pwede ito nga doktor, ket ni, makishekhen kanya. Ini ba nagraip, dagi kulap mi, manon mi, na isang sangayan tinariknak. Kasla da kuryente, manon mi, nga nagkarayam, iti orat ko, ket addan iti pusok. Kas nala, kurkuryenten, manon mi tiriknak. Puso te yan, ti sakit ko. Ngayon ti reaksyon na manon mi. Kasla, isuti ng ted ti biyag. Kasuti kasla ng panormal ti pitik ti puso. Siyempre, adadig kundaway nga abnormal ti pitik ti puso. Adadig kundaway mat manon mi na mabanduga kuno makarik na ti sakit. Adadig kitay agpapatuit. Adadig kitay agkaba nga nagadagdagsen ti pitik na. Nga minilita nga pa nagraip ti dakulap ming ginadoktor dandan manong nemi sa napigkat iti pareng na kaniyak nga slagbalbalikas dagiti matana. Kasla mariknak ti normal pitik ti puso. Sa kalpasan na ket agbalin nga na isang sangayan apitik. Retikat iti konada? Panakarik na ako ni ti ayat. Nga ti ayat kadagapoy ti puso. Adumat manong na imin na kita makapulpulapul ko nga lalaki. Adumat na kita mangkiday amang pereng kaniya. Ngimawan tin isang sangan nga mariknak. Adamat na kita ka-shake hands ko manong na imin sa bali ni Dr. Tandan. Kalpasan deta. Okay. Linda, just relax. Umuna, sa mo panunutin na masakit ka. Umisip ka. Agtalinaib nga hapon Diyos ka. No panunutin man nga masakit ka, saan ka mo pukawan tinamnama? Tani apo Diyos, ti kang runaan na doktor mo. Mangmangig kumandatang i-advise na kanyak, doktor. Gusto matira na minig. Okay? Alanta, tipitik ti pusom, ti pulsom. Di mo ka di pengarot na examen, doktor. Ito nag-abrasat, ha? Aman, nagay mawanggas matlagit, eh. Rik na ti pulsom. Anong naimi panangigam na laing ti ima sa nariknaan ti pulsok? Anong naimi? Ti padang apros na titakyag ko para graip titakulap mi. Padang igigam na nga duwa nga ima na titakulap ko manon nemi. Na isang sangayan unahin. Doktor, kasi na tipitik ti pusok? Ti pulsok? Normal, met. Ngam ko na di doktor nga muna na nga dadigdig kong dahong abnormal. Oras sakit mariknak. Adadigdig kong dahong nga sagay sa tipitik, ti pusok, ti pulsok. Ada madigdig kong dahong nga uri lagbay bahay ti barokong ko. Isod kong dahong no kan nga panagtuman ko ti akas. Agasan ka. Siyak taramatin, Apo Diyos. Nga mangagasken ka, Linda. Basta makikuperar ka. Uwan, doktor. Ngawan niya man tibilin mo. Aramidek. Kastaman ti pagbagali kiti doktor nga mo na. Ano nga, hindi ba nag-rek na mita? Tasyak ti baro ang doktor mo. As lakayot ko doktor nga. Kasi kanta agtalit na ng doktor ko.
Tamay? Basta. Basta mariknak na si kati kahit kang doktor. Basta para kanya, nasarakan ng dadadi kini mami. Di doktor nga mga paimbag kanya. Gusto ka dilang tibang nag-examen mo kanya, doktor. Impakitan kanya, damami ka ni daddy, naging result at examination, kadagiti mununan nga doktor mo. Yung mawangkas, matlang tibukod ko, ng examination. So, nagdalan ka naging examination. Sa konto ibaga, no kasunod si Chansam, ngagbekpay tinapahod. Nadlaw da dati kini mami manunemi ti kinaragsak ko. Kumusta ka nanak? Saan ka kadimot lang nga mapuring nga may kumpay dito ospital? Saan dad? Okay met? Nakaming pinasabit ayang ko. Ado madigiti nurse nga naragsak nga may mga bisbisita makisasarita kanyak. Saan da kay met? Pasensya ka no. At kong dawing awan kami. Nas ka na kasi kasunod iti business, ti negosyo tayo. Kaya nga kahit okay ka mat kang kasi kabarbaro nga doktor mo. Kaya madlaw mi nga talaga. Sa bali ita. May gidyat ka kadigiti mununan nga hospital nga nakakonfinam. Una nag-confine ka mat dito eh. Angem, dahil isang sangahan ita ka mat sa bali doktor mo. Apay, anat marik naman at. Nadarang tinali nga doktor. Pagkunang nga nalaing. Mami, nandiyan lang yan panang check up na ti pulso. Panangigam na ti imak, ti dakulap ko mami. Na isang sangayan ti marik na. Uy, nainlaban ti anak tani. Nainlap iti bukod ng doktor. Basta nga ta, mami. Kawan. Sunalang ta. Kasla jakpat yun, nilangan ni Dr. Dandan. Kasla saan nga doktor nga susto. Kasla doktor wak-wak. Taapi met. Kasla na kahit agarwat di disente. Anak, no, dakat hospital. Hanganas ka nga agarwat ka di disente. Una damat di doktor nga nakayo ng pormeda nga makita ti kinadisente da. Ni Dr. Dandan, sila pa simple lang. Agad, datangat-amat ti style na. Kasi lasak mamatay nagbaling na doktor isuna. Tapi ko na ang testa. Di ba, mami, daddy, ti may sa doktor kat ada mabalin na? Saan na sinsina, tagbasa ti medisina, saan ka di? Ngayon ni Dr. Dandan, kasla, naggapo iti nakurapay nga lugar. Kas kunana, nagtawad ka no iti nakurapay nga baryo iti probinsyada. Manong name din tayong ti resulta ti panang-examen kanyak ni Dr. Dandan. Indad kong kadadati kini mamim di kiti reseta, anas nga gatangan da. Adadagdag talin na ngagas mo, adamat ka barbaro. Itong palam laeng, ti oras. Kansa mo liwliwayan. Amo, adang kami di kiti pasyente nga. Adalang aro din bilin di doktor. Ada pala nagdugong daw nga malipatan da. So, mom, no apay nga, ada di kiti pasyente nga, narikat nga may bagan. Abay, doktor, atangkil ti ulo da. Handa tong palin. Diya baga ti doktor da. Kasi pagkarikan ko ma, mangdagdag iti reseta kat ibagag nga matumar da ito within 2 weeks. Makalawas lang, sardeng dan. Kasi anong adang arot sa serbi di agas, no saan nga kumplituin? Ala, panunutin. At damat mga ibaga, di matan kabaylan doktor, ti magkumpleto doang alawas. Narikat nga roda nga maimbagang kayo, no asjay.
So nga talag kay di doktor, katagtungpal ka, very good. Tapos siya tararamatan niya po Diyos, instrumento na, tap na nikastagat na, maagasan ta sinuman, apasyente. Diba ako natayo nga niya po Diyos, tikang runan nga doktor, the greatest healer, yung sana mat nga idirekta kang ka, no di kat aramatan na nga parswa, ang mga rabin. Kahit nung aspagarigan, tanang ikari, na siyak ti doktor mo, ang sagot niya po Diyos kang ka. Ang talagtagan ko na. May bagan ka. Ikaw anak doktor. Kat, uwin, amin nga bilin nyo, tong palek. Anya ba di may sa bilin nyo, doktor, nga sa tong palek? Ikam ti gundaway mo nga relax. Ikam ti gundaway mo nga mapan, iti kayat mo, kad pakaragsakam, nga papanan. No anyaman tidiktar ti pusong tungpalen. Gabutan no sa mga tungpalen tidiktar ti pusong. Agsakit ti pusong, maan? Ala, nakasimsimple. Common sense ako nada. No nakayat mo kat sa nga tungpalen nagiti parents mo, alat marignam. Agsakit tinakan mo. Kasta man ti puso, ada sakit ti puso. Once nga sa mga tungpalen ti kayat ti puso, ad-adda nga agramit sa gitna. Ano nga men tidigdiktar ta puso? Doktor. Amok, ngem ad-adda nga sikat makamo, ta sikat aking puso. Mawatan nak. Mawatan ka, doktor. Iso nga, ito no, rumor ka dito sa ospital, kaya tag-relax ka, no kayat mo ba nagtrabaho ka, ngayon masapol, kaya ginanakan, mabanog ka. Tada na kita agtap-trabaho, ore mabanogdan, kat saan nga ginana. No kayat mo tag-relax, kayat mo tag-pasyar, aramidin, maaramid mo. Gabot at akwar tayo. Nagpaspasyara, kasi siyak lang, doktor. Madi, di ba? Taday ta ka diti bagbagati puso, nagpasyar ka nga siksika. Saan, doktor? Ano nga rod? Kahit ko takadwa, ada kadwa. Kahit ko ang takadwa na. Kahit sino ti kahit mo kadwa? Nagpasyar ka? Sika, doktor. Kahit, nasaan ko nga masango? Doktor, paayon na nga rod, kahit pasyente na, kahit mga sakit ti puso, hindi na maagasan, no paayon na. Isa ta nga rod tinapintas nga aldaw, kan oras. Ngayon, ti masapul ka, kasapulang kanya ka pasyente. Masapul nga awatem, tawagan tak for emergency, o madamat pasyerta, masapul nga, ag-report ak sa ospital. O, doktor, mawatak. Ang kahit ko, ilimit na ito ka naging parents mo. Ha? Abay, doktor. Basta. Ken, ilimit ta. Ito ospital. Abay, doktor. Nukas pagkarigandag kinawatan ti puso ta. May salita nga may parit. Paritan dari kiti doktor, iti ospital, nga makirelasyon ka na kiti pasyente. Ha? May ganun? Ikarigatan da nga rin ng ilimed, doktor. Kasta nga ron, tinaramid mi manunay mi no day off di Dr. Dandan. Iso ti pa nagpasyar mi. Ngam limad day ta manunay mi. Nagkuyog kami sanda nga ang mga doktor iso na.
Nagkuyog kami manong nemi tisap sa pulik na kinidisente adan kay kuana. Doktor, dandan ko na tawan dito ospital. Ken may sadya kahit mamandang as doktora. Tama no sa lutsudan da. Doktorak dito tiyan da kanchutyak. Baka mamanda nga makirelasyon na kiti pasyente. Totoo ka din relasyon ta, dandan. Anda, you're my patient and I'm your doctor. Apa nga rin mo kaya't kawagan ka ti doktor? Naawan dito ospital? Alaman, no pasyente ako ma, iti pangibilangan, no doktor ko mati pangibilangkin ka, apa nga di mo kaya't ngawagan ka ti doktor, apa nga dandan laman. Hanya nga itat relasyon ta. I love you, Linda. Nahuray ko, doktor. Ay, dandan. Adad ng sabat ng sakit ti puso. Tapay. Sobrang samat ba nakaragsak ko? Helmet. I love you too. May I? Nasaan ko laing nga? Ig ka man na presidente sa kulap mo. Kinipulpulusuhan ka. Kinalalaak ti blood pressure mo. Babalik ka din nga nakopin. Kasapulak tarakop mo, dandan. Arakop mo, tibiyag ko. Agek kanayat mo, tibiyag ko. Tibagimbagan, tibagnormalan na pitik ti pusok. I love you so much, dandan. Nakaragragsak kami manunin. As in, nga nakaragragsak kami. Ente ko na akong manunin, limad ito ospital. Limad ka na dati kini mami. Lupaya tadi kiti kundaw, manunin, nga slamudan ti amin. Tano kasta manunin, schedule, iti panangko, papangko, panagpaduktor. Di dala mo manunin nga kada day off di doktor. At dapat di kundaway ura naka-duty. No at napapanan na manunin, kadwa enak, kadwa eksunan. Aging ka manunin, nabalbaliwan na danunan, iti panang re-examine na kanyak. Mismo ang dak nga makangkangag iti panakisarita ni Dr. Dandan kadagiti parents ko. Doktor, ano iti resulta iti balbaliw nga panang-examen nyo ti anak mi? Kasmil dati. Pumimpintas itan, kata nadlo yung atamat tirak yun. Nasaan nga sige di nga, magkapsot, alis to nga mabanog, mapilipit lang na kiti isem kan ragsak na. Yung kakita ko, anong obserbasyon nyo? Nakaimat lahat mga obserbar na itibukod yung anak. Kaslawan sakit na, doktor. Kaslag pampambar lang at sakit na ti puso. Gaputi. Resulta, iti panagtungpal na, tanya mga bilin. Kaniti regular, na parang tumar na. Kat mga spagari ka, doktor, saan nga tumar ka na kita? Siyempre, adamat yung nga resulta na. Doktor, kaano nga, makuna nga, awanan sakit ti puso, ti anak mi? Anting may bagano, kaano nga awanan? Gapotadad ta. Hindi pa ilang ubing adad tan ti sakit. Aging ka nga, saan nga maagasan, wano may kat, tanyawan deta nga mangparparno at sakit. Agtalinayad deta nga sakit. Doktor, imbaga na kiti mo na nga, doktor nga, masapol ti heart transplant.
Ngayon umuna awan, ti mangidunar ti puso, may kadwa ori adda, ngam sang sigurado, ang mga ganun adda dang isut mangdagdag, iti papatay ti anak mi. Ano nagpepeso? Depende ti doktor. No sa tinutayan ti kabailan na. Kan panagtalik na, iti kabailan na. Kan panagtalik na, iti namarso. Doktor. No, idalak yung kanya ti operasyon. Isang kaya tayo, iti kapitan nga panahon. Saan ka kading mabuteng? Iti posible nga panakapa iti operasyon, doktor? Nga posible nga may isap-sapat ti papatay ti anak mi? Sana nga agbuteng. Gabuto na panagtalek ko iti pagig. Kanada panagtalek ko kinamo Diyos. Sana nga gabak nga makigasang-gasan. Gabuto ti pasyente nga operarek. Kip. Kada niya, doktor. Tinalyaw nak manong name ni Dandan. Mrs. Mister. Kaya't ko nga, nilinda mismo ti pakangigan niyo ti kinapun no. Sa nga balin to no, mamon ti ospital, ti amin. Basta malpaston ti operasyon ka noon, yaman ti resulta na. Kinita nak, dadadi ka ni mami manunemi, kinimbaga ko na mismo ka na kuhana. Dad, mami, agay na kami kini doktor. Anya, ipatpatig ko ni Dandan. Saan ko lang doktor? Isot yung ipay kaniyak, iti na panagbalin nga normal tipitik ti puso. Kano agbaliman nga abnormal nga dita kit pakakitaan. Iti nalaw sa panagahit ko keng kuhana. Kastamat ti panagahit ko keng kuhana. Sir, ma'am, nawampayan mo kasana kami kari ka na kayo. Ang doktor, saan mong sa uwan kasta? Ngabot ang isaklangan ng mga doktor. Ngawa ti pakakitaan ti kina doktor ko. Nikot si awan. Nanabintas nga balay awan. Agkas kasara lang. Nga kumit kita pa dinala ka kapag kasarahan. Uy, nakadakdakal lagi nagdakal ti doktor's film. Kan, adumantin di kita na ipapahimikin ka. Nga nainayo na may pay, doktor. Kan, samad lang ni linda ti pasyente. Pangi may panam. Dagiti sweldom. Ala, Dad. It's a barbid question data. Ano ti pang ipapaya? Pagsupsubat ko, karagin ng tulong kanya. Anak, mayat kayo? Makigasang-gasat tayo. Linda? Doktor, are you ready? Para at operasyon? Naisagahan nga rin ti amin manunemi. Yung ti makadakas manong. Nairanamat, nadanas ken nga pagbakasyonan ni Doktor iti lugar da. Saan nga mabaling sana kamapan? Gawat na may sana sigad kanya katao. Tibip pangusay. Doktor, adami na tayo may anak, tinakautang akitimbag nakin. Nalmes iti baybay. Saan nga mabaling sa anak kamapan? Eso nga, may tandan pa lang iti operasyon. Awan ti pagdanagan, tas anak ngagbayag sa jay.
Doktor, mabaling nga dito, may? Saan nga sa para kang kada dyan nga lugar? Apay, adada kita'y asa nga na siya para kang ka pasyente. Ngam kahit ko tumay, agbalin amin nga na siya at no dakti sidong mo dandan. Please, kandap no na anay nga maamuka. Adan relasyon ta, ngam di ka pa'y unay amam mo. Nagpakadak nga rod kadadadi kini mami kat pinalubusan da kami manong nemi. Doktor, italik may kang kada mi. Awan di bagdanagan nyo, sir, ma'am. Saan nakla, doktor, tanak yun. Agbalin nakpay kanayon nga hero ken kuana. Aradang siyak ti mo nga matay sakbay ken kuana. Aradang siyak dadadaka sumapasamak sakbay ken kuana. Ikarik kada kayo dena. Manong nemi imbaga ken kuana nga mga lakam ti bukod mi nga lugan. Ta no di naman amon tagmaneho manong nemi no pay amuna kanumet. Mga lakam ti lugan mi sa dabukod mi nga driver. Ngam di na kinayat manong. Pasensyakan ngam kahit ko ang commute tan. Kasunod kada yun 12 hours ti biyahe. Nagadayo kayo. Mani po dito pa nakasentro. Ti ili. Sa tanto palag paaway. Nga dumano ni tigid ti baybay. Iti about 45 to 1 hour. Ano pagluganan ta? Tricycle. Iti lasong-lasong nga kalsada. Isungar nga kunak nga saan ka kumaumay. Mga butag pilit ka. Kaya mayat-mayat tapos nagkastakad may pasyar ka sa jay. Umay ka. Yung anong samlang tiri ka ti biyahe. Okay? Makaano sak. Asang kumarik na tirigat. Basta adakid sibay mo dandan. Nabayag man ti biyahe manong naming gabutan nagkatugaw kami kinidandan. Agraraip ti dakulap mi, ti bagimi. Pasaray agraip ti pingping mi. Pasaray aglanang dagiti bibig mi. Kabayatan ti biyahe. Tiyempo iti panagmerienda. Tiyempo ti panangan. Nag-night trip kami manong naming. Sa Aldawan, Pangaldawan. Uy, di ka pa nakadanon. Tadalagin ko ang dami manong naming ang sarding tilukan. Nabulukan. One night and one day mi manong naming ti biyahe. Lumlum na kan ti init manong naming di adda kami ni ti igit ti baybay. Kat talaga nga, nagkrikat ti dahalan manong. Naselsel. Tikit man ti baybay manong naming nagaduda kiti naglasatan mi nga kalsada nga kaslasaan da nga memminteneren manong naming. Kaya nga nakadanon kami manong. Timsahat kami. Welcome, itinanong mga lugar mi. Ay, kakidak man hindi baybay, initim makalak na lugar. Manong naming si Mabat. Ado na si Mabat, nga bubing. Doktor! 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 Kamusta kayo? Daon gayam ginatang nakapasarabo naman ang nami kadagidubing at tinalunga ka nagipunong. Si Mabat mat manong nami di kiti kataeb na, kataeb mi. Inarakop dito'y beso-beso. Inya mamunak. Iso ti pasyente. Ilinda. Pasyente ang girlfriend. Naragsakak ko mano. Saan nga ni dahil sa patak dito ay. Kakaiso na nga nakabakasyon na. Manong nami, nag-abay kami. Kat si Murot, nagiti si Mabat, nakanado. Kasla may isang artista, manong nami, ti sinabat da. Awag kita malatamat, manong nami nga, rutay-rutay da. Kan siyempre, tinagtarusan mi manong nami
akita mi ti atong dagiti sapaw ayan dagiti lamisaan ken tugaw. Kita mi manunemi iti gagangay lang ang lungon. Iti gagangay lang ang balay. Si mamat ti bakit kan lakay nga nagsinublatan da nga narakop ni dandan. Sakam nagkuyog ang tamdag. Ti kaslamat maturog lain. Kasater ko. Iso ti kang runahan nga. Kinamudong halak kabayatan ti managtakil ko. Ni Fernan. Kaya ko kung mga pagbasahin, iti kolehiyo. Tayo di may sako na doktor. Ngayon kinaikat na wait lang ito nagkalap. Inikak. Ikata nga kitibang ka din motor na. Tap na makadayo ang kalap. Ngayon tsaka mo. Tayo sumati. Kasla lang idoron kang kuha na tap na pumusay. Hindi pa nagkapuna pa nagkalap. Nasalaw natin. Di mapakpakadaan nga nadawel nga tiyempo. Naribnabnab ka no tinagluganan na. Nakaalaman ti tapaw na. Ngayon siguro. Isigun ti man ang eksamen da kayong kuha na. Nag-cramps ti bagina. Nga po, hindi pa nakalmas na. Ibag tanalaw da pa iti bangkay na. Kastagayan. Inimamunak manong nemi kada kita awawagan ni Chong Ken Chang. Ubingat pa'y. Iti tinarakandak da Chong Ken Chang. Doktor, dandan ko na yun, Chong. Dandan. Bakit ngamin no kasta bakasyon ka? Di mo lang malipatan tinapalabas. Nangarono ita. Tati anak mi, nga nagbaling ang best friend mo. Kadagin nanan. Natunday tarapahapi nga duha, kini Elmer Chong. Nung nga tayo manugot, nga imay sa Jesudayan no Basri College. Siguro, si Biblia kumapalang ita. Anak, rumbang oreng awaten tayo, ori sa dinutayan mo, kay imay man nagbasa di siyudad, di Elmer, kisaan, no talagang isod din tayo duding, nga panang isublinan, ti binulod, waning pabulod ni hapon, Diyos kang kuha nga biyag, kat masaman. Mangalap manuno saan, no ni kari nga malmas. Chong Tiang, pasyente ni Linda, nubiyak, agbalinto nga manugang yun. Langanat na baknang, ibagmanta may karita kan kuhana, kadakwada. May karita Chong, nakapot na may sakman nga naling ang doktor na. Kasunod ka pa out yun dito eh. Naging ka may tapon, tibang kay ni Albert. Chong, kumusta di kitipat patulod ko? Ikit, matong palakas iti, dakairantaan na. Ngayon, so na lang at, mabayag pa, saka to, makabayad iti utang mo. Ngayon, saan kami met nagsingsingir? Chong, no manayan ti, ada iti bangko nga, impapawid ko, malasid ka rin iti, itedyo ka rin iti, pagbaybayadak ti utang, malin itong pabaliwanan na ti balay. Kahit ko ang astera paap ni Elmer, konkreto, nalawa, umanay, para ka rin iti, kakapsat ko. Kakapsat ko kunak, timbilang ko kakapsat ko, di kita nakyo. Mapintaan, nagbaling nga napintas nga balay.
Nga, nung mapasamak tikas takat dahito yan at yung muna nga napintas nga balay dito lugar tayo. Ipasyer mo to, nilinda, intun bigat. Ento no, nalawag at simpre bigat, rabi kita. Okay, mabising kayo, nakasaganan ta kanan nyo. O may kayo dito kusina. Manong name tinalyaw na idandan. Feel at home, pasensya ka na. Isot ka po nang di ka kumakayat nga yaban ka po tam. Amok nga saan ka naruman tikas ito nga lugar. Makita met. Nadlaw mo met. Nakukurapay kami dito eh. Kaslasan dapat yan. Nga naggapo dito eh. Nga lugar. Nga nakurapay nga lugar. At may isa ka na kita nakaruwar. May isa nga doktor. Nga dakpay di top 10. Kahit mga sawan nanan. Number 7. Iti remort result at ipanabort ko. Nga dahi damat ti kapunan no apeng inaladak nga dagos iti ospital ngayon ko ita. No nagkapo ka to eh. Kasi natin panagbasam. Kat nakurapi madat yung kinsyang mo. Ngayon bilang mo naganak. Sa din tayo, hindi ka nga naganak ka. Dinamag ko manong may kabayatan nga mangmangan kamin kat sinigang nga ikan ti si dami magustuak. Ti alsem na nga na alsaman kano ti peres ko na damano. Sakad na imas nga ikan kapot red fish manong maya-maya. Saad na pa'y kinilnat kano nga rangaw ti kamutig. Saad na aragan kano. Nga nakamatisan, nga nakalnat, seaweeds, nagimas. Makatulong keng ka, di ito nga klase ti taraon. Para ti pusok, para ti susuok mo. Okay, matlang? Okay. Oh. Apay kasla, iwarwar mo pagkita. Kita mo sa dunod pagturukan ta. Inugayat mo, agtenta, intatiigid di baybay. Ha? Maturog tayo igid di baybay. Ang aramid ti tenta. Okay. Ngayon magkaidata ka din, doktor. Di mo kayan? Doktor, di ba maiparit kanyak ti sex? O rin doktor mo? Di pa kinaigam. Kawan di magdanagam. Sa tanto larabidan dita. Numalpas ti ka kalaysatan, kalpasan tinimbaligyan operasyon. Tumangnamnama kang baligi ka, tsak ipalubos nga matay ka. Nga nalatat na hakim ni Hapo Diyos. O maaramid ta. Agtalay ka ken ko anak. Kumatindong pwede biyak mo. Ipainak pa itadong anak. May parit kanyak tagsikong, uy. Saan kang may parit? Gapot siya doktor mo, mabalin. Magmagna kami manon naming agturong iti-igi ti baybay. Gamin di kita armat. Gamit mi ules, pagarpaw, pungan, pagaramidan nga tent. Ano, ana. Basta tent mi. At danakam ko di makadano na kideto nga lugar. Dito yakon nga nag-grade 5. Naggapo kami matlahi ti syudad. Ngamit ti squatter area. Mamartek idin ni tatang ko. Kapkabilin na ni nanang ko. Nagkaroon ako sa tangawan ti Ted na egatan na ti arak. Inisahan nga makaanos ni nanang. Nagtalaw. Si Mort sa baling nga lalaki. Gapot na kinabartikero ni tatang. Awanin ti mayat kang kuha na nga sumbrek alad na nga trabaho. Jeepney driver edi. Ngam gapot na kinabartikero na. Tao minom mo rin o paspasada. Inisahan nga makaanos ni nanang. Nagtalaw. Si Mort sa baling nga lalaki. Gapot na kinabartikero ni tatang. Awanin ti mayat kang kuha na nga sumbrek alad na nga trabaho. Jeepney driver edi. Ngam gapot na kinabartikero na. Tao minom mo rin o paspasada.
adult violation na. Aging ka nga kinansilar dan ti lisensya na. Nga saan kang baling agmaneho. Kamungorte kinabusado na. Nga mo rin na akong lisensya na ipilit na natatagmaneho. Aging kang hindi awanin ni nanang. Yung may kabinito ito nga probinsya. Taritoy. Kaya hindi kabagyan na. Dito yung tultuloy natin na ginom. Dito yung kanagraduar sa elementarya. Aging ka tay. Ni tatang gabot sakit. Gabot inalabas kung ba naging inom na. Yung paglakid din, tadadatyong kinitsang, numampay nakarikrikat, di pa nagbiagda, kanilima, di kita anak da, inalada. Nakatado nga rigat. Yung karigatak na nagraduar di high school. Nagadudag nagbaling nga kakayim ko, padak mo, bing, wano kasadar ko. Ano, tiyempo, di bakasyon, mapangkam dito baybag, dito'y baybag, didigos kami, kikinamat kami. Ni Elmer, tinakamansayan. Sut kang runani di, sa dinumantayan ko da, sa dinumantayan na da. No, damang dangran kanya, kay kahit napay nga, isarapat di bagina. Kada dati ka po na no apay kahit ko hindi nga pagbasahin ka, college, hindi may sako ng doktor. Ngayon ka na kahit naman, itinagkid daw, ti may gatang tibang ka di mo to. Tap na ituloy na tagkalap. Kasi na nakapagbasa ka ti college. Kasi na pabasakin ka. May saka scholar. Ngayon mo rin scholar. Nagnaedak, nagbasak ti syudad. Adulat tadi kiti masapol. Sanga kabaylan, datsyong kinitsang, iti mangipawid kanyak karigit ka sa pula. Amom tinapasamak. Iti nagbaling nga barakadak. Nagkukontribusyon da. Katunggalan da ka sa pulak. Piso mula sa piso. Agur-urda. Kaya manot na urda, ipawid na kanyak. Kahit mo asawan. Isuda. Dagad ka lugaram. Tinang tulong ka. Babayang inabot Diyos. Inaramad na ina. Nada lima o na sangapul ang pisos. Iti maited. Mayur-ur. Ti may sangat kadakwada. Nagtitipon umado. Taadumat. Populasyon na ito nga barangay. Sa damat na kita medyo pamakkalanti, panakkalanti tada. Nga po amin dito iti paybay. Dati makalapan da, mapaglakwan dati ikan. Uno, mapaglakwan dati unok. Tadumat unok dito ikit ti paybay. Paglakwan da ka na seaweeds. Sa diyadang mangala. Iti yur-urda kanyak. Tapos nung ituloy ko lang nagbasa. Yesus nga, kaslasaan da nga mamati, dinamag. Nga naggapuwa dito nga lugar, marikrikat nga lugar, iti mabasa daw, mamuanda, nga may saka, nagitirik. Ada iti top 10, number 7 at, iti pa nakaruwar ko iti board. Kaya nisisarek ko, iti may isang mabigbing nga hospital. 2 bulan kun ton, unag talon ton. So nga basit pala hindi, naipawid ko. Nga pagsupapak ko ka na kita. Ado nga, naitulong ta kanya. Iting karik, nga panakapapindas ti balay datyong kinitsang. Isot may priority. Kalpasan da ita. Adayot eskwela to eh. Adayot elementary ka high school. Iso ano kaskaso na lahing. Linda, kalbasan ti balay datyong kinitsang. Mangipas na kak dito iti elementary and high school. Magkikoperarak ka iti
opisyalis ti ili. Kasano nga tati kabayag kong mangurnong iti pa nakakonstruct iti eskwela. Elementary high school. Tika doon na populasyon na ito nga lugar, kabaylan elementary kan high school. Saan kami nga kaskaso? Dagiti agdamang nga opisyalis iti ilimi. Apay ko na, mapay. Dadya nga may suportaran da nga mayor, maabak. Kada dyan mga abak ka kontrada iso nga politika ako nada. Gusto kaya. Dito lang nga mga abak da dyan mayor nga suportaran da. Ngam karagda duman nga barangay, maabakan. Iso nga awan ti maore da nga tulong, iti agda mga mayor. Parang ganun. No mapanunot mo ti magipasdak iti eskwela. Apay nga di mo mapanunot ti magipasdak iti ospital. Dadanto ti may katlo. Ito kagangilang ospital para iti so amin na sakit. Kang ronahan na una, siyempre iti puso. Ang mga da sakit iti puso na kaskeng ka, sadya manilang ti pakatrataran na. Ta siyempre, uri at hospital dito sang kumit nga magatang mabakir di kiti importante ken nangingi ng aparatos. Hospital para kadagiti amin nga klase sakit. Ngam kanon to mapasapak. Kasta ka di tarapaap mo. Kasta tarapaap. Tikas kanyak. Nga ko naklano sang kumandanon tikas to yung maragpat. Ambisyon ko ang bali nga doktor. Siguro, adon nga tawan santo mapasamak. Nga mo, matungpal. Dandan tulungan ka. Tulungan da ka dati ka ni mami. Danipatam ka din. Nga da kami nga nakasagahan nga tumulong amang tunoy terapa mo iti da ito nga lugar. Nagkama naglinda. Ngam tatno matulungan da ka, dadati ka ni mami, lalaingem. Masapol nga na yung baligyan, di pa naka-operar ti puso. Nakaragragsak kami karedi nga rabiin numampay at dami na tay da dandan manumnemi. Naganda kami nga nakalukat manumnemi ti batog ti baybay apa nakaridaw tinaramid mi nga tent. Nagkaida kami manunemi ang nagkapungan ken nagkaules. Aging galaing ti arakop ken bisito. Saan kam nga naglabes? Numampay niya rasahas ko. I'm ready, dandan. No. Nagtarita pa lang. Baka makabadakas ken ka. Sampi nga sigurado. Doon ka, no? Doon malpas ti operasyon. Doon makapagkalay sa ata. Nagaragsagsakak, dandan. Uray matay kitan. Uy, saan mo sa munti kasta? Takit mo ti matay? Sampay. Kung naklano sana ka may kandi kasto yung namnama, nagaragsak. Imagine mo bingak pelayang idadan sakit ti puso. Sino ko mati mangi pagaro? Ngagpao ti biyak ko ti kasto yung sakit. Sang agabot adok kwartami. Taore ko adot kwartami. No awan ti doktor akas keng ka. Mabalin siguro. Ngayon di ko mapailangan na tayo kon. Nagsubli kami manumnemi dito syudad, kalpasan ti punpon. Kat nakadado manumnemi, di kita nanulubos kada kami. Kat nagkari manumnemi ni dandan, agsublin tumanin kat matungpal. Dagiti ingkari na kadakwada. Tinapintas ton nga balay, datyong kinitsang, ti panakipasdek ti eskwela, elementary kan high school, ken ti may pasdek ng hospital. Naisayang kat operasyon manunaymi siyak bay dayta, nakapaspas na kami nga nagkarkararag kinidandan. En talek may kinahapo Diyos, di pa nakabalagi, panagbalagi ti operasyon. Insagana dan ti bagik manunaymi. Pinagsagana dan.
Aging kasang ko na pupukutan. Manong Nemi. At saka muna niya't inaramid na kanya. Takaslakak lang nakaturog, iti nakapapaot, nga nakaimimas ti turog ko. Ngay di agri nga, Daddy, Mami, oh my God, thank God, gamang kami, Diyos ko. Daddy, Mami, ano na masama? Maligid yung operasyon, anak. Nakalalain ni Dr. Dandan. Nakalalaing ti doktor mo. Nakalalaing tagbalin to nga asawa. Aba ibagayo nga nakalasat ako. Dati pa nakariing mo. Isot pa nakalasat mo. Dati kasto yung klasit operasyon. Mamano na kiti makariing. Tano saan nga nagbalik iti operasyon. Intultuloy mo kuman tinaturok. Ngawang kumantihangas mo. Imita, nakaimbaga talaga ni Apo Diyos ka na tayo, anak. Thank God. O en manong Nemi, di ba kita ko ni Dr. Dandan na kay Rirot manin panagin narakop niya doon. Nakalalay nga kanya. Ngawan ni Apo Diyos, nga nagtad kang katilaing, hanggang nalaing, yan. Di Apo Diyos na lang pala yung kanya. Matumpal na katarapap. Alis na tayo papigsa. Ano tumuno na? Kalaysa? Uno pa nakatumpal na kitikarik sa jay, nanumong lugar mi. Nandagkan ka. Kalaysa mo na. Tagumanad na dati kini mami nga madante apo ko. Sana nga ang delikado kanyak tagsiko. Hore man pa'y pututan kat sa nga dosena. Anya, doktor? Anong name nagkalaysa kami ket pinatkanda dati kini mami nga sa jay lugar da. Iti igit ti baybay manong name tinakaangayan. Ti seremonya ken reception. Nakadato ti tao nga nung naming ta amin-amin nga bumarangay ka nagnaed iti kabangibang nga barangay kastamatan da kiti empleyado ti munisipyo at ti mayor at ti congressman iti dayta nga distrito. So na lang ta saan nga nakaumay iti gobernador. Gabot very proud da iti dayta nga ili manong naming ta adda doktor. Nalaing nga doktor nga nagtaod iti lugar da. Nga makunalangan na mo. Nga nagbaling nga doktor, nga nakaandal iti doktor, babaen ti tulong, dagiti gagangay lang nga mangalap. Iti dayto nga lugar. Nakalalay nga doktor, manon naming, ta sinilpon na ti biyag ko, babaen ti panangaramat, ni Apo Diyos kang kuwan. Nakaragsaka, kakasmot kadadati kini mami. Kaya tinaaramid ngayon muna na nga rest house. Manong nami, ngayon kami ito pagbakasyonan ako sa tangag bakasyon kami. Iso dito'y, iti nakaangayan ti honeymoon mi. Dito'y kung insagot ti amin ko kinidandan. Dito'y nga nagmaymay sa ti pusurik na kinbagi mi. Dito'y kami, manong nami, na nagpulot gata ako na. Makalawas may di dayta nga lugar, sakbay nagsubli kam ti syudad, nagsubli suna iti hospital, tap ituloy na ti kinadoktor na, napigsakmat ten manon nemi, nga sa anak anarigat ang mabannog at tumulong ka na dati kini mami iti negosyo. Napintasen, napatakderen, napintasen ti balay dat yung kinitiyang, nga idinugurasyon dito nga balay, bimakasyon kami kinidandan. Nga umatak idin manon name iti muna anak mi. Dahil sa runong maten manon name iti elementary high school. Kat makioperaran manon name iti gobernador, ti congressman, kastamat ti mayor, iti dayta nga ili. Bali joint project manong name iti doktor, ken siya, ken ti munisipyo, ken ti probinsya.
Iso nga listo nga nalpas. Kaya sumaro nga pa nagpaglukat ti klase na kompleton dagiti ang mangisuro manon nimi. Gabutado dagiti nagtransfer nga nagbasbasa ti elementary at iti adayong eskwela ken high school ni transfer dan iti dayta nga elementary ken high school nga naipastek iti lugar da. Naipas nga yan ni Dandan Junior manon nimi iti adda imutek manen ti may kadua nga anak mi. Iti marugyanen na may pastek man iti hospital. Yeah, hospital iti ili nga tinakaypasdegan na ket iti ikid ti baybay manon nimi. Nga asideg kadagiti mangalap. Nga asideg kadagiti adda iti ikid ti baybay. Nga asideg manon nimi kadagiti adda iti awaway. Saan nga marigatan manon nemi dagiti masakit puno adda dagiti emergency nga mapanti adayo kapot addan dayta nga nasideg no ospital. Ket no mampay adala ta dito syudad nga naidestino manon nemi ti asawa. Iti heart center. Nga kaaduan na manon nemi siyempre pasyente na may panggap iti sakit ti puso. Tamalaksid kanyak manon nemi nga nakalasat iti operasyon ado manon nemi dagiti agbaling nga pasyente ti asawa nga daan ti kasto nga narisgo nga sakit. No pay, adamat dagiti saan nga agbalay hamad nga amin nga maoperar ken pasyente na ket agpaw ti biag na. Tareta, kadiso tinay kadeng ni Apo Diyos. Sabat nga ni dandan ti makuna nga Diyos tapno amin ko mga agasan na ket maimbagan. Anong nemi? Adamatan na aramid nga makunabalay mi sa dya probinsya. Ano kasta manong nemi nga summer ka story nakabakasyon kami. Kinabudno naman ng nemi iti kapigsa ti lockdown kata na lockdown kami iti lugar nga ti makkelan ti asawak. Yung karigatan mo't lang ti asawak manong nemi ti dimusot ka dagiti border nga napan iti health center, kapot na doktor nga rod isuna manong. At saka dagiti front liner, iso nga 10 iti makaigawiran na, no kasta, nga da kasapulan idin, nga kasapulan kang kuwana, iti hospital, nga nag-jut-jut niya. Iti kadag dito probinsya, kabayan iti lockdown, manong nemi, timultulungak nga nagitid iti ayuda, kadagiti napasardeng iti panagtrabaho na. Do pa nagtuloy matlat at ipanagkalap. Tao mat ti makaiparit kadagiti mangalap nga mapan iti baybay nga kalap. Ta iti baybay ore saan ka agusar ti face mask ore di mo tungpalan ti social distancing. Nalawa mo iti diferensya di kita agkalap nga mapan agkalap iti baybay. Talo manong nemi dagiti anak mi iti asawak. Apiksa pa lang, dadati ka ni mami manon nemi. Naisuda, iti may sa ita kang runahan nga makikita ka kita anak may kabayatan nga datan nga agbasbasa. Intultuloy ti asawak, ti managbalin nga frontliner, manon nemi, iti kaadaan iti ospital, nga mga sikaso ka iti pasyente na nga dati kas kanya kaya nga sakit ti puso. Iti nito sa siyak manong nemi, kisakti kang runahanan nga mga asikaso ti patawid dadati ka ni mami nga negosyo. Sa milatamat ang malipatan, ti mapanagbakasyon, ijay lugar nga naka-dimakkalan ti asawak, nang runan no kasta nga da okasyon, ket ti asawak tagbaling nga guest speaker, manon nemi. Kadagiti Christmas, kadagiti graduation, ken kadagiti daduma pa yung okasyon, kang runan na unay, iti summer. Dahito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman aklaunay, iting ka parang accept, iting nak pa nag-friend request ken ka, ket babayan iti messenger, ken nesen ko ken ka ti Italiana. Agyaman aklaunay iti anus mo ng urnus, ken anus mo ng ibasa, ket sabi ko matadamat na ibatig nga adal, ken na pagulitan ti biyag, kadagiti padag nga rimngeng, ken nagbuya. More power to your program. Sabi ko mamanong nemi, tada nagiti makarelate, kadagiti ka makasalita, di kitinadaan itinakanang sakit ngam nakalasat da ang aging kakaragito ket sibibiyag da pa lang babaen kani Apo Diyos.
toy nga rudagyaman nga pagayam mo, Linda. Thank you ka, Ma'am Linda. Thank ka pa nagsurat. Thank you mat kada kita naruway nga nagbuya.